Dukomeje n'aya makuru kandi yashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka wa 2003 ryavuguruwe mu 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo y'116. Ejo ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane mu 2020 nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize Professor Nshuti Manasseh umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba. Ni umwanya hasimbuyeho Olivier Nduhungirehe uherutse kuvanwaho mu ntangiriro z'uku kwezi. Icyo gihe bigatangazwa ko byaturutse ku kuba we yarakoraga kenshi ashingiye ku bitekerezo bye aho kubi bya guverinoma. Reka twongere tubahe ikaze mu makuru yacu ya buri munsi n'amakuru abagezweho bari kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye. Aka kanya tugiye kugaruka kuri Profeseri Nshuti Manasseh wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minafet asimbuye Nduhungirehe. Reka tugaruke ku mateka ye, tugaruke mu byo yagiye akora, urwego ariho, amashuri afite n'indi mirimo yagiye akorera igihugu itandukanye. Profeseri Nshuti Manasseh yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minafet asimbuye Nduhungirehe. Perezida Kagame yagize Profeseri Nshuti Manasseh umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, umwanya uheruka gukurwaho Honorable Nduhungirehe Olivier. Profeseri Nshuti Manasseh yashyizwe kuri uyu mwanya kuri uyu wa kane nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente Edouard mu izina rya Perezida Paul Kagame. Rivuga ko ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo y'116. None kuwa 30 Mata 2020 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagize Profeseri Nshuti Manasseh umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba. Profeseri Nshuti Manasseh yasimbuye Honorable Nduhungirehe Olivier wakuwe kuri uwo mwanya yari amazeho imyaka isaga 2. Kuwa 9 Mata 2020 nibwo Perezida Paul Kagame yavanye ku mirimo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba kubera imikorere yamuranze yo gushyira imbere imyumvire ye kurusha politike y'igihugu. Profeseri Nshuti Manasseh ni impuguke mu by'ubukungu ndetse ari mu bajyanama ba Perezida Paul Kagame. Uyu mugabo yari asanzwe ari umuyobozi w'inama y'abashinzwe kaminuza ya Kigali UK cyangwa University of Kigali ikorera ku butaka bw'u Rwanda kuva mu myaka igera ku 10 ishize. Profeseri Nshuti Manasseh subwa mbere ageze muri guverinoma y'u Rwanda kuko yayibayemo ku myanya irimo Minisiteri y'Abakozi ba leta n'umurimo, y'ubucuruzi, inganda, guteza imbere ishoramari, ubukerarugendo n'amakoperative n'iy'imari n'igenamigambi. Profeseri Nshuti Manasseh afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu by'ubukungu n'impamyabumenyi ihanitse mu by'imari Master of Business Administration in Accounting, zose yakuye muri Aberdeen University yo muri Ecosse. Anafite impamyabushobozi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu by'ubucuruzi Bachelor of Commerce yavanye muri kaminuza ya Makerere. Profeseri Nshuti Manasseh afite uburambe bw'imyaka irenga 23 mu burezi n'ubuyobozi bw'amashuri makuru na kaminuza. Yabaye muri kaminuza ya Strathmore y'i Nairobi muri Kenya aho yamaze imyaka 14. Yahawe inshingano zitandukanye muri Catholic University of East Africa Nairobi Kenya aho yamaze imyaka 7 ku myanya irimo umuyobozi w'abanyeshuri mu ishami ry'ubucuruzi Dean of Faculty of Commerce n'iy'umuyobozi w'icyubahiro wungirije ushinzwe amasomo. Yanabaye muri Aberdeen University mu myaka 2. Profeseri Nshuti Manasseh yari umuyobozi w'inama y'ubutegetsi yahawe inshingano zo gutangiza kaminuza y'Umutara Polytechnique mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba
y'Iburasirazuba. Yanabaye umuyobozi w'inama y'ubutegetsi mu yahoze ari kaminuza ya SFB, aho yavuye muri 2011 ajya gutangiza kaminuza yigenga ya Kigali imaze kurera benshi mu Rwanda. Aya n'andi makuru ari kuvugwa. Reka amakuru tuyakomereze kuhavugwa mu mahanga, tunyuze hirya no hino ku mbuga zo kuri internet, ariko turahera ku byaranze iyi tariki mu mateka. Duhera ku itariki nyine ya mbere Gicurasi 1994 mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe nibwo abasirikare ba leta bagabye igitero kuri Sainte Famille mu mujyi wa Kigali. Umunsi nk'uyu mu 1994 ubwicanyi bwarakomeje, aho abatutsi biciwe ahantu hatandukanye harimo no muri za kiliziya. Icyo gihe nibwo ingabo za leta y'u Rwanda zagabye igitero kuri kiliziya y'umuryango mutagatifu Sainte Famille mu mujyi wa Kigali, hapfa abantu 18. Uwo munsi kandi nibwo muri prefegitura ya Gisenyi muri paruwasi Katedrale ya Nyundo naho hiciwe abatutsi basaga 300 bari bahahungiye. Ku rundi ruhande ni nabwo kandi umuryango Oxfam w'Abongereza wandikiye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, icyo gihe ari John Major, usaba ko batanga ubutabazi bwa gisirikare mu Rwanda, avuga icyo gihe ko hari kubera jenoside ikorwa mu buryo buteye ubwoba, gusa iyo baruwa ntabwo yigeze isubizwa. Nibwo kandi General Romeo Dallaire wayoboraga ingabo za Minuari ari kumwe na General Bizimungu Augustin wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda bahuriye kuri Hotel des Diplomates n'abayobozi b'intera hamwe aribo Robert Kajuga na Ephraim Nkezabera kugira ngo baganire nabo ku kibazo cyo kwimura impunzi. Ibyo ni bimwe mu byabaye nyine ku itariki nk'iyi ngiyi, ariko ni byinshi nyine nabwo ubwicanyi bwarakomezaga mu gihe cyose cy'iminsi 100 nyine mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Mu yandi makuru hirya no hino ku isi, ariko kubyagarutsweho n'ubundi kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, tariki nk'ingi mu 1886 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sendika y'abakozi yitwaga American Federation of Labor yahamagaje abanyamuryango bayo babarirwa mu 350 bajya mu mihanda mu myigaragambyo ikomeye, basabaga ko amasaha y'umurimo yagabanuka cyane ntarenge na rimwe amasaha 8 ku munsi ku mukozi wari we wese. Icyo gihe byaje kuvamo guhangana n'abashinzwe umutekano n'imitwe y'abandi bitwaje intwaro nabo bari ku ruhande rw'abakoresha. Ubwicanyi bwabereye ahitwa Haymarket Square muri Chicago Constitution, akaba ariho ibi byabereye, biri mu byatangije amateka yagejeje ku kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abakozi n'ubundi wizihizwa uyu munsi kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu kwa buri umwaka. Nibyo mu myaka 3 yanakurikiyeho mu 1889 ku itariki n'ubundi nk'iyi ngiyi nabwo hahise nyine hashingwa icyafatwa nk'impuzamashyirahamwe mpuzamahanga, abasabaga ko abakozi bafatwa neza nabo bagahembwa kandi uburenganzira bwabo bukubahirizwa mu kazi. Nibwo bateguraga nabwo inama mpuzamahanga yanafashwemo umwanzuro ntakuka noneho wa burundu nyine wo gushyiraho iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu nk'umunsi w'abakozi. Hanyuma mu gihugu cya Kenya ntago turahava, muri iki gihugu hari abantu bagera kuri 7 bose bapfuye bishwe na kolera. Ni mu majyaruguru y'iki gihugu cya Kenya mu gace bita Marsabit County cyangwa se muri icyo gice cy'amajyaruguru. Aba bakaba ari abantu 7 bitabye Imana bazize kolera, abandi 134 bo baravuwe barakira, 2 rero bakaba baguye kwa muganga, abandi 5 bagwa mu ngo bitewe n'imibereho ikomeye cyane y'uburyo bwo kutabona ibiribwa, amafunguro ahagije ndetse no kubona ibitunga abaturage, bikongeraho no kuba batuye mu bucucike. Ni mu bice ngo cyane cyane biba bituyemo inkambi, birimo inkambi nyinshi cyane ku buryo abantu baba mu bucucike, noneho hakaza no kwiyongeraho n'imibereho itari myiza n'amazi atari meza asukuye, ibyo bigatera indwara ya kolera. Bigiye kuba nko muri Kongo ahantu rimwe na rimwe ushiruka ibyorezo byatereye rimwe, urumva hari covid, ahandi hahise hatera kolera, gutyo ntabwo ari ikintu kiri korohera abaturage muri iyi minsi. Mu gihugu cya Afrika y'Epfo ubu haravuga ko muri ibi bihe bya confinement cyangwa se muri ibi bihe bya lockdown abantu batemerewe gusohoka, haraba ubwiyongere bw'ihohotera rikorerwa mu ngo. Hari ahantu hamwe bigaragazwa ko
abagabo bari basanzwe abagabo cyangwa se abashakanye bari basanzwe batabanye neza, bimwe bimeze nk'aho byabaye noneho nka gereza, bigaragaza ko hari ijanisha nyine ry'ihohoterwa mu ngo cyangwa mu bashakanye ryazamutse. Abagabo bamwe ngo bakamera nk'aho bafunze abagore babo bakabamburana za telefone, ubwo abarya amangumi bakayakubitana bakagira gute. Hari aho mu bihugu byinshi cyane iki cyorezo n'izi gahunda zo kuguma mu rugo nyine ngo zikuba bishobora kuba byarateje abantu abandi ku kigero kiri hejuru kuruta uko mbere batirirwanaga. Hanyuma abantu bagira neza bakabizira. Mike Pompeo ni umunyamabanga mukuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaje kumvikana ajya mu itangazamakuru yibasira igihugu cya Cuba. Urabizi ko hari abaganga benshi bagiye boherezwa mu bice bitandukanye by'isi, noneho abaheruka bagiye muri Afurika y'Epfo. Abagiye muri Afurika y'Epfo rero Mike Pompeo yanenze cyane iki gihugu cya Cuba, avuga ko ari igihugu kirimo kirarenga ku mahame n'amasezerano mpuzamahanga yo gushaka kungukira mu bihe bidasanzwe n'ibyorezo kugira ngo babonere akazi abaturage babo. Urumva Cuba ni igihugu ku isi kiri mu bifite ijanisha rinini cyane ry'inzobere mu buvuzi. Ntabwo ari muri Afurika y'Epfo gusa, n'Ubutaliyani n'ahandi mu Burayi abanyacuba bagiye boherezayo abadokiteri n'abaganga b'inzobere barimo n'abahanganye na Ebola ku kigero gikomeye cyane muri Afurika mu gihe heruka kuzengereza cyane ibice by'uburengerazuba. Nta kindi bishingiyeho, ni ukuvuga ngo Amerika yo iravuga ko kuba abantu bari kwemera kwakira ubufasha bwa Cuba ubwo ari no kwemera kwakira icyarimwe amahame yabo ya gikomunista kenshi. Ariko ikibazo kikaba ngo ibyo udahaye abandi urababazwa n'iki niba hari undi wo ku ruhande ubibahaye. Ikibazo gikomeye cyane, nta mpamvu yo kuba byabaho. Ubwo muri rusange muri Sierra Leone naho habaye bidasanzwe, aho imfungwa ziherutse gupfira muri gereza nyuma y'umubyigano ukomeye cyane. Bamwe babasanze ba covid, abandi mu byigano benshi bahunga bavuga bati ntago dukwiriye kubana n'abafite covid, abandi bakibashakira uburyo bagenda babimura. Ntabwo byoroshye umuvundo wose rero ugamo abantu batari bake. Ariko nabyo ibyo kugerageza kureba ahantu abantu baba ari benshi, bamwe bakaba bareba n'uburyo barekurwa. Ibigo byinshi byarekuye imfungwa n'abagororwa, burya barimo n'abadafite ibyaha. Icyaha cyakugejeje muri gereza buri gihe kiba gikomeye, ariko hari uburyo twita ngo biroroheje, ariko nyine koko nabyo birarutanwa. Aka kanya rero tuvugana coronavirus cyangwa se COVID-19 imaze guhitana abantu 3,308,548. Oya abo ngabo nabayanduye, naho abamaze guhitanwa nayo ni 234,112, mu gihe abakize neza nabo barenze miliyoni. Ubu ngubu ni 1,042,953. Tubashimire cyane.